Битинесінің мұнан бір қатырайтып сайлауларны башқарып шықтық. Айтерге керек Ресей Конституциясына түзетмелеріне котлау или қаршы келу бойынша шының нәтижелері бойынша қайсыдыр біздің қызметташтарыбызға өзек сайлау комиссиясының бөлектері жеткерілді. Рұқсат етігіз аларны тапшырып битерге. Татарстан Республикасы Үзәк сайлау комиссиясының мақтау билгесе белән 638 май суксу сайлау участогы рәисе Фәнис Нигъматуллаулы Адиев бүләкләнә. Татарстан Республикасы Үзәк сайлау комиссиясының мақтау кагазы белән газ выбор системасы администраторы Розил Рашид улы Хабиров бүләкләнә. Татарстан Республикасы Үзәк сайлау комиссиясының рәхмәт хаты белән 2831 актаныш сайлау участогы рәисе Айгөл Рәдис кызы Галимҗанова бүләкләнә. Районның социаль-икътисади үсешенә зур өлеш кертүләре, күп еллык нәтиҗәле хезмәтләре өчен Актаныш муниципаль районы башлыгының мактау кагазы белән Актаныш территориаль сайлау комиссиясе рәисе Рөстәм Гафурҗан улы Валиев бүләкләнә. Актаныш муниципаль район башлыгының рәхмәт хаты белән бүләкләнәләр. 651 татар суксу сайлау участогының рәис урынбасары Рузил Касым улы Мансуров. Это темирокlarga суксудан бүләкләнәләр аларның үзе әрәйхан шуннан ибетә. 619 Актаныш сайлау участогы сәркәтибе Илиза Кирәҗдин кызы Әхмәтханова. Teşekkürler sizinle. Ağır uçastık. Uzatgınlar koyasın kızlar. Çok mutluyuz. 620 Актаныш сайлау участогы сәркәтибе Зәхинә Назиф кызы Далгова. Zəxinə tuğanlarını götürməyin yolları başlayalım. Bir şey alayım siyəndə ha? Evet, bir güzel ayın. 621 Актаныш сайлау участогы сәркәтибе Кадрия Васим кызы Адгамова. Ankara Bey'le rahmet sizge. Kadar şey yıllarına basınlarına o hatasızlığına başkarıp çıkıyoruz. O gelecekte de bir komanda olup motor edip ne şubinin başkarığı yazsın. Allah Teala alarak bizden sayılarlar da prezident sayılarları var. Şu akıtlarda bizden yerli sayılarlar var, yerli organlarda sayılarlar var. Onun kendi aktif rağışta deputatlıkka kandidatlar ko'rsatuv prosesi var acilliklerde. Şuna göre avul başlıkları sizge müracaat ettim. Birgine saylanmağında akırıp kalığa teyiş tugul. Şuna göre var ve indemin teke istirahavışını veren alternatiye öğrendiğimin her acillikke ücret para bitiririz bunların. Eyvetler vəzirləriniz, eyvetlər uyuşqancıda başqarıb çıxarlıq olsun aldağa durğan bu prosesini da deyətəmin. Quyğan xizməti üçün bir rəhmət. Etkərim çox sağlıq, sələmətlik sizə şiirlənmələr, isən bulaq, gələcəkdə də birgə bulaq. Şol, bir